malo mo ta to ma e he fa fin ko e fa to no ani ha fe ni ma I tongani ia I foi pirio te pe a tau ki pulu va pe I fa fin ko ia ko fa kamana to pe tau ngai me ma winga pe a hange ko lau o ku ika ki tapu ai hano atu e tau ngai ngo ki ngai me o ko tau fo no ai ko ula ki pe ko tau fa no ko e fa fini ka pau o ku ke mamata mai na e ui ko taha o kau whafonga whiri kantiteiti I he pāti ko ia a patoape ko e pāti ko ia a kakai se ai a whatai helu whamanatu atu ko e whia whini tau whatahai whie maulahi au pito ke iai ko e whataha hange ko lau mātu ngai hoko atu me he show up mo he tau talanoa whi maino atu a e poate mo e kau whafonga ko e uhi ko e tau ngā unu mo e tau ngā o ko amana ke whakahoko Ia hange ko lau ka pau tau whi mau hapure anga mau ki tau loki kamata e ki tau toru ai whakama opo mo e whakamau ki mua I he tau wau ki he pure anga e pako ia o ku tau kaunga kau ai pa mo poate pako whamaro lahi atu ke poate he ngau e lahi ngau e au whato o ku whakahoko ki nauhanga o tataki ki tau toru I he ngahi ba I kaimi whaingata ako e ni he hange ko lau kainga mo kakai oi fonua ko pati ai kakai be ko patoa otumotu anga ofa ko kakai ma ai kakai ki he kakai o ku nau whinga ke pure anga ai kakai whatatau pe mo fuaki mai e whare o haa mohe o fo kia ki tau tolu kakai na kai ke fuaki mai ke whawhonga na kai ke fuaki mai a ki he kau hou eiki pena I kai fuaki mai ke loto whare area kana e fuaki mai ka kitaua kakai oi whanua ke ta whiri whabotopoto hakau whawhawhonga o kakai ke nau tataki ki tau tolu I he hala whanonga oi fo I tau e whao amanaki ke hoko kamata pia mei novema a whiri ki he ua noa ua wha Bidofa hange ko whakamatala ko tau whanongonongo fu matu aki mahu inga pito fitu I he e fia fini ya ko fitu I he e fia fini o ku tau whatahai ki he api o akilisi ai kau whafufonga kantiteiti whakapau o ku I he ni hataha pia mei kahi o ku totonu whoke ni kau moia I he ngahi wahenga ai ka pona e ui atu totonu ki kau I he whakataha anai pe show up I he whakataha anai pe ko iau whaka manatu atu koe whātau noa ani koe fitu pe ofi ki ai tau kamata e pa ko ia whie maulahi au pito ia ke tau iai I he ahoni ko koe o kuke pole taki o kulava pe ke tala e whi laulau mo whi laulau mai kakai ko ho o show up I he e whia whini hange koe lau kakai o e whanua ko ngahi mea fua mo mea siri eni whakatemo kālati ke tau alu ki ai ke lava ke tau ilo ai kakai o ku nau hau aki ho nau loto kotoa hivi malohi pe moi atamai kai pehe ke lau maari e foki o ku nau fuaki mo ui ma ai kakai o whanua hange koe tala noa o ku ikai koe e tau iheni ki kumi halerei maa ki tau tolu ka koe tau iheni ke tau whei lau ko uia ko lelei whakalukufua ai whanua. Ko tala noa ko ia na e tō whorowhora kia e he tui urua ki e ene whaka amua ki hono whare pia na moe kakai oi whanua hange ko ki tau tolu ko tau tutupu hake ihe aho ni ko tau taimi foki eni o ki tau tolu ka na e whai ki ai ai whaka anawa mo sio loa ai urua ki whaa. Ke oana a tau kumi halerei maa ki tau tolu pe ko e tau sio whafo i tui ki halerei maa tau ngahi whamiri ka ko e tau sio o e haa halerei ki tau lava o whakahoko ke tofu hia pe lavenga maari ai ai whanua whakalufua pe mo tau kakai pe koia fumatu aki mahu inga au pito ai whakataha anai hange ko lau fai pe whepare aki mo e whakanga he ko pau pe ke pehe a ngā weia
ko pau ke ai hono tafaaki ke whakaanga ka tau lava o lalaka i ki mua. Ka pau he kai whanga e tau ngawe, he kai ki tau lalaka i ki tau tau ki mua. Hono ua pe o whanonongo, ko e apongi pongi, he? O kulonsai ai pe whaka ofisiare hono whakaha ai hoko ko ia. A kāperi lanu mata, ko e whafufonga whiria ai patoa, pe ko pāti ai kakai, a otumotuanga o wha, pe a mei wāhenga hongo fulu, apongpongia i la paha pe, holo katolika, lava ki tau iai ki mautolu o kufie, a lava hake ki ai ki tau kaunga kau whakataha, whawhi atu ki mautolu ki ai, apongpongia. Ko e whalaite, o ku i wāo tu uai, ki mautolu koni i wāo tu wāhenga tongata punima, whai ai ai kempeini, mauna ko whainga maari e whaospea ki he alu whakatau taha ai tahini ko akanete tu ke whainga whaafe whaikawa pe ko whakamama ia ngai tapaki ka koutui ko he whalaite i wāo tu uia hoko atu ai a ene malanga kempeini i wāo tu o se atu whoki fo ui ka pe whoki a hau ane po mo po atu whaka ofa matu aki whaka ofa au pito ai polo kalama pia ko fia e lava ke loto toa ai ni ihu nau poretaki ke nau toa ai ama takiloa o e tau ngawe ke nau lere aki ai ama o liriu whate mo kahalati pe ko e whaka politikare koni o tau lolotonga i ai ke whaka tau pe whaka ua ai ngahi ngafa whatongia ko ia ke tau lava o taulanga ki taulanga u, hane koe lau, o tau foua mai eni, ke tau e ua hiri ai malolo tangata iki, e tau whanonga atu, moi mahino pe o ku ikai ke malama e ka fofonga lolo tonga, ke nauhanga o muia, ai visione pe koe ngawe, onga koe na tau whahoko e ngai lau tau, ka ko tui lah, ko foki mai ai kau tangata ko eni o poretaki agane te ta ai na ne hoko ia ko tare kita na ne hoko ko memi pakakato o e temo kalati pa ko e kau fuki e fa o e tau ngahi konistu tone he totone tangata mo temo kalati o to motu wanga o fa e pa ko ia o whakamalumalu ki ai o kei whakamalumalu pe ki ai i e taimini ai pati whakate mukalati pe koni ui koe patoa, pe koe pati o to motuanga ofa, i he tawhaki ngau e whapolitikare teke ne lava, ke mawahe o ngau e tuu tau ataina, ka ku kei whakamalumalu pe i he incorporate pe koe nani organization ko ia, na e whakahoko i he pati, te mukalati, human rights pe koe, totonu e tangata mo te mukalati, o to motuanga ofa he, ai aku whamalu ki hela jeni ko ia e tau ngā wepa ko ia o ku sea ia si mo te wea kai pehefu ki kau memi pa toko nima o ku nau kei mo ui e ko toko taha pe angata ko toko taha pe ko toko ua ko malo lo me executive committee ko ia toi ai toko nima pe aku kei wal pe ai lai jeni ko ia mo e kau memi pa pe ko ia whamalu ai committee ai kakai o ku taki ai pe ku se ai a fatai helu pe o ku fu mato aki mau au pito ai alu pe hangi ko lau o kai fu ko he vanieni ke tau pe o ku mato aki perfect ka ko uinga mau ene la laka ki mua ai tau ngahi ngawe o ku tau wako pe mo alu pe aku ilonga ia i la laka ki mua neongo pe ki i hange o ngari to mui a e tau asimai mo e tau ngahi lisi ka wabe pe malo ko weekend pe pe ka mau e tau lisi pe tukumai pe tau faila rewa o aru he ko hange ko lau ko to fa mana te me ko ia ko pati pe ko eni o ko ia hono system nga we talo e ai foto e pati ko ni ko ke mo fana mo to o ko tala no mafai ai pati ko ni he ko mafai ko me ai o to ki fili e kakai o ku tauhanga o whiri ki whare area,
ka koe hange koe lau neongo o kuyai ai ngai whakaamwha fo i titi o tauloto ka koe la lolo to ngā ia o kunau toki whiri ai taha ke nau whotu koe pare mia pea mihe pare mia ke nau toki whotu uai te ne whitoki hanga ai o ui a ene kabineti pe ko ene kau minista ke hoko atu ai whanonga koe taha whuki o ngahi mea ia koni o kulere takaiholo i ngahi ta whaki hange ko whamatala koe ngahi pāti koe me ta whaki neo hu teke laiseni pe whakalao i ka ku osi mahino pe ke te tautolu oku iai ai ngahi pāti hange koe paka se ai pare mia lolotonga hange koe kotimi se ai a se misika pe hange koe tau ataina oku se ai ai noa ia pe koe tuu koe pāti patoa rewa oku se ai awhatai helu pea o ku whakamalu mai ai kauwhawhawhunga o take ai a siasu pōhiwa pea moki nau tolu o ku mui mai ki he whanonga o pe koe hala whanonga koia o te mokalati pe koe patoa pe koe visione o ku tau whenga ke whakatau kono ngahi nau pe kono ngahi elementi ke kakato ke iai ai pulelelei pea moi tariui ki he ngahi mawhai hange koe tariui ke kakai pea mo ene afio ke lava ke ataki tua ai tau ngawe ka ifo mo matangi foki ai tau ngahi ngau fai ko ki yongo pe o ko mau ke tau programa ko ia pe ko ngahi mia ko i tonga ni ulo tonga i baba foki ai kodim taki ko kodim se misika ka pe foki ki he paka taki ko paka o kakato ai pure anga o kunau takai o whakakore mo fotu e nau kau campaign o whakakore ai kakai oi whanua ki toi oange hanau tau e wha ke whakakakatoa e nau ngahi ngāwe ka koe whehu i ka pau aku whainga tā ia ai kakai i e nau ngahi ngāwe koni ta e osi ko e ni ka osi ai ngahi temi ngāwe koni mo ngahi ngāwe unau fotu utu o kunau pehe e whewhe e anga sio atu ai kakai ki e nau kore o kwhai. Matu aki plain pe kui au pito taupo ho nau mata ki he mea au nau whahoko. Hange koe ni, kurea ai pare mia. O kunau whalala au pito ki se aina kominiusi pe au kunau pou kakato ki he whaunga whakalere o si aina hange o kuneloto ke omi ke whakalere pehe ki tau tolu. Iai e ngahi lao, o asi mai ai o kune matu aki tuhu i hanga tonu ai kai tau ataina whakamau anga kai ke tau ataina ai kai ke kumi e nau totonu ka ku matu aki tuhu i mai pe ko o moua iai matu aki sipela hanga tonu ai amaun pe ko paanga pe ko lahi o time te ke ngai populai o ku matu aki whakatikitato pe kai ke whaka temo ka lati a ngahi nau o e pure anga ko ini ke fai aki hono fatu o e tau ngahi lao. Pea kuna wao ni ki wawau, whana hono ho e nau kantiteiti, pea nau kore whakamamate ki he kakai. Ko e toki taimien o mahino ai, ai taratara i whare na e whai he pare mia malolo, ai iwi mo e mafi o tangata ka pego i kakai masiva o e whanua, ai pesete balu ngofutupu, ki he mei balu nima, i e walu fitu, walu, ko e wharikia o e whanua. Ko e toki taime nu mahu inga i, a e kore a e nau totonu, mo nau mawhai, ke to e whiri ki nau tolu. Ko hange koe lau, kua hange koe taime i whoko ene tau pe, oi ia wea wawa o e neanga ke he pe. Ko e ni aku ha, oi ia wea wawa o, mau mai pia wawa o ia me fo i mahina, tolu wha, nima, pe mei tau e taha koni, na e toki osi. Mau apita vavau, mau menau kau campaign, mau e whamatala whalalanga ane nai. Pea kou hiki pe foki e au e ngahi whamatala o omi. Pe he toko taha whalalanga. Kore a se misi kia seri tua kalau ke nau whakataha mua ke nau foto ai pāti ke lava ke lere. Pea na iai whawheu ia seri. Pe ko ha o ka ke nau unu mai ai ki he kakai ko ui
Koe kakai e mahino ai lere loloa mo tolonga ai uai a fatai helu aia o mahino au pito ai mam ai atamai siasi neongo ene mavahe mai pe mosaya kau mahino au pito ene falala ki he fu ua ea mo ui pe koe paoa pe koe mafai ihe tai minu tau whawewe ki ai ki novema koe mafi oi kakai he ko kinau tolu te nau ave ai ka whafufunga ki loto o tatau pia mui kakai ko eni ihe loto i pure anga pia koe kore ia hange koe lau aho ane afi na mau luat mo toi tangi pia na mau tangi ki homo a ngahi whaitu ni ke mouhanga o manatua mai kakai i tua moe i kaipe koe ahoni mo tangi tau to e ki he mes ai kakai ke o atu e nau whalala ke toi whakaua o ki homo ngahi ngawe ka koe hange koe lau ai motua seuke he manawa kuo ikai ke fuloko hoko koe tuku ia koe ihe taimini ko kai ke iau lerei a ngahi manawa ihe taimini koe uhi koe tukunga koe tau iai toi pe e tau mahina ua tā e whafangu ko hai e laka atu ki loto ke ne hoko ko hakau taki ke nau tataki ki tau tolu i he harafononga o tau e whaka hoko mai kau ia he talanoa whaka loloma ma tānoa whaka ofa ai alu koe a kau taki i kai ke lava hanau whatongia o whaka hoko i he whainga mario awe ka ki nau tolu ke nau o tangi mo kore ki he kakai ke toi whakalava si o nau whatongia hange koe lau ka pau tau whainga tā ia i he te ikai ke lava fefe ai ka lau ko ene lava pe ko more iho tau whanua ki siaina pa ko ia sayang e pe ia ke mo hange koe lau mo woa ki api sai pe ne tai lava ana e kuiai kakai ia toi whalala angange te na woa tu ki nau toru o toki whakalava ho mou tae malava ke malava o whahoko le rei ai ngā ue pa mo whatongia ki he kakai o e whanua pia ko ia o ko hange koe lau whakapapalahi au pito ki he takai mo e alu takai holo ko ia ai neongo nau paanga lahi hango ane afi e kutalatu matu aki tokoni au pito e siaina ia ai pakape ko e timi ko ia puri anga lolotonga ko talanoa hoke ngai mahina ko hili ai malohi mai asi mai ambastoa siaina fo o ene talanoa whaka politikare i he tau ngahi le tio mo ene talanoa kune hanga pou i kakato ai ngahi whiri whakapāti pea koe ne hoko pe tau te au o e komniusi i siaina whakamanatu heni o asi mai e pare mia o omi e fo i lanto tonu tā koe uinga ia na e tautou polo kala mai ai ambastoa siaina he ko nau teke mui ki nau tolu i he tua o e pure anga lolo tonga pea koe ia koe ko ha me aia pe tau fe ka ku tau hanga o whaka asi mai ke asi ki he kakai ke nau kei taimi ai ngahi tukunga ya mo ngahi nofo anga o kakai taki tahu amanaki ke fili fare area hange ko whamatala koe ane afi koe kotin koe timi pe ia a kau whakafofonga Filipe e nau tolu ke nau hoko koe foi komiti pure pea ko nau whenga ke nau whakalere mo nau pure mo tataki ai kakai ihe whakakaukau mo e tuutu uni peia a nau tolu tokua ko nau tolu koe whiri ai kakai koe mea koe ke tauhanga whakatokanga i na tau whiri e ki tau tolu a kau whafofonga ke nau wo ki whare area o whakaa uho tau le o kai pefo ke taimi o ikai ke tau fie maria ke mea o ku fai tuutuni ki ai whare area pe koe pure anga pea ko ki nau tolu ia e tuu waha ia te ki tau tolu ke ave ho tau le o kiloto o se tau e ua koe ni malolo e tangata eiki mo e nau alu i kai hat mea ia e lava hala ha mea taha koe mea peu hau koe talamai koe nau poupou kakato ki ha pure anga koe ni mo e whaunga e nau whakalere kai ha kai toki hoko pure anga hoko pea toki ha toki mafuri ai e tau ko talanoa tae hoko fuki ia la ko tae amane kina ai ngahi talanoa ko ia ko talanoa ko hoko ai lolo tongan
Koe mea koe oku hoko, ihe taimini koe mea pia oku hoko. Pei kai ke tau toi lava tau tolu o furi, ka koe whaka anaua koe tie kahau. Ke tau pure anga. Koe pure anga e kakai, e makatunga ia, he fatu o halafononga, mau mo matu aki pau. E pa koe ia, hange koe whaka anaua mo whakatalanoa ko whai. Ko anai. O ku whai ai, ai talanoa mahino, mau, mo e toko hongo fulu, kau whakafofonga kanti teiti, ma ai poate, o tu motuanga ofa ai kakai. I he api o akirisi, i he taimi fitu, o e fiafi, o e fiafi nia. Pea te tau lava rewa ke mau, ai asenita whakafo itui, pe asenita whakapuri, i he whakafofonga takitaha. Ko ikai ke mea mai ha whakafofonga ki ai. Pe kantiteiti o kune poretaki ki ngāwe. Ko e loto o e kakaieni u omi ko e ni. Pe ka pau rewa o kai ke tari. O ku iai rewa ai stepu hoko ke hoko at ki ai ai komiti. Ki mua, pe toki neimi mai e tau kau whakafofonga. O si neimi at pefo ka tahi, ka ku tuange pe a tahi ko unga. Pe o ku mahino mai, o ku lerei pe a tahi. Ko tahi, mahino mai o ku nau tolu he tunga, whakawhie maaria. Ko tongani, whie mau ia ko ui, ko tongani e lahi ai, ai ngāwe e whakahoko ke o atu ki a teki mautolu. Ka te u, to e ui atu pe, ai ngahi vahenga takitaha o kapau o ku iheni. Tonga tapu ulaki, na nau omi, a siausi vailahi pohiwa. Tonga tapu ua, na e mahino foki ko se misi se misi sika ka na e pehe e ka wafufonga tonga tapu ua hange o kutu ka e pau a se misi moyanga ene whakamatala ka kutu pe hono hingoa i he lisi ko ia o e mea ka hange o kupu ofu mai e kau wafufonga ko ia pe mehe poate a ngāwe koe pia me tonga tapua, ai tūkunga koe o kuiai ngari, o kutu lavaki e se misisika ia, e nau whalala, ia koe ia, o ku whakamahino ia, i he e whiawhini, ka paurewa kai ke se so ofu a se misisika i he e whiawhini, i he poate, pia moe ngāwe, o kuiai rewa step ke hoko atu ki ai. Tonga tapu tolu, ko te vita palu, tonga tapu wha, ko ilaiasi, lere yufi. Tonga tapu nima, o kunau omi e kinau tolu ia, a akanete ta ai lauti. Tonga tapu ono, o ku iai pia mo fane fitu wafe, na e omi ko nau fafofonga ia, kai hange koe lau, o ku tatau pia mo tonga tapu ono. I he whiawhini, ka ikai show up, ani ihi koe ni, o ku iai rewa stepu, e taha e hoko atu ki ai, ai poate, ko loto ia oi kakai, ka ko loto whakapoto oi komiti pia mo poate, te tau kumi hakakai, te tau ngāwe whakataha, mo tau ngā unu whakataha, ko loto oi kakai, ko ke toi whie mau ia, ke toi uri lātai, hano whakapulou i pe omi, ha asenita whakapuripuri, pia mei mui, ke kau mai, ke e tau polo kalama. Hange koe lau, te tau ilo peta tori tua, ai ngahi asenita whakapuripuri, ngahi interest whakafo i tui, ai ngahi interest o ku ikai haa mai, kau toki alo palo parema i loto. Toka tapu fitu, mahino au pito, pea mei he fo i vahe ngani kakato ia, e nau poupou mahalko peseti e hiva valu ki he hiva. O ku kakato katoa i he savea ko ini, a Paula Piveni Piukala. Pea koe uhi, koe whafufonga i tonga tapu fitu, o ku oatu ia ki he komiti, pea ko tonga tapu walu, hange e mau ai motuani na osi reisi hake, ko vasi Ramsey, ka koutui e toki mahino ia e fiafi, i he whataha koni ai fiafi, pe ku kei tuu mai pe a wahenga walu i a vasi, pe o ku toi liriu e nau tala noa, pe koe whakamatala, ke whaka ofisiare atu rewa, i he weekendi pe koe wikau. Ko tonga tapu hiva,
na e omi a pensiman a fifita ka ko hange ko lau ko ahoni ko uhinga ia e fai atu a polo kalama ko ni ko kei o atu pe a ngahi whainga maari e kia kinau tolu o nau whakaukau ke tuu whakataha moi kakai pia ka paurewa e kai osi maa e toto a komiti pia moi poate pia moi kau whafonga a koia te nau kau whataha o atu e ngahi matapa kehe whenga i he talanoa whenga i he kau whataha i ngai polo kalama whenga i he tafa ke he tuu whakataha moi i kai pe malama ko whainga maari e eni o kutoe o atu kia kinau tolu o i kai ke fuu tatau a e nau whakaukau moi whakaukau ai kakai o atu ai whainga maari e mi he taimi ki he taimi ka koe hange ka te au nā koha matapā pe o atu ai pe mahino le vai e tau le rehi kuofi taimi kai tonga tapu hongo fulu matu aki fu mahino au pito pe ia o ku kai toi uri lātai ai laio ne mui ko ni ne hopo hake neo e ne veipa mo taki o paka i he vahenga ko ni ka au kai ke pehea tu e te vita ia kia kolaya ko ha e ne ngulu mai mo fu panga tu wau mo fu ui whakapanga o sia ina pea ko ai ke ha e ne tufa panga i he kakai mo fai ai ngahi ngawe aki e tau panga tu hau ko mama ai kakai kapeli lanu mata ia ko laio ne mui ia o otu tonga i he vahenga hongofu une poretaki ke ne hanga to o mai e fuka mi ai he ko hango lau o kai ko me fai ngofu a foke te hanga taki fu ai akau mata o tuku fa mo ke fai aki hatau ngau ke ka o e pa ko ia o fie ala ya puto helo tola ya to ta ko ni pe kai ngatai ko vahenga tahata osi mahino au pito pe loto mai ai kakai ke nau o mai a Daniela Fusimalohi ke ne hoko ko fafonga ia me e wa taha ko e tota ia o foto umai be o foto e pate hango lau kapau o fainga mari o ku itongan lava ke ne kau mai pe kapau o ku i e wa sai pe malo e toki ai kai mi fainga mari toki takai ko vahenga taha ua a hapaia o ku foto e pate ai tavo mo laione mui ki vahenga taha ua sione finau tap ko e laione mui ia ke ne ngawe ma ai kakai pule anga ai kakai ma ai kakai ke tauhanga langa ha pule anga e lele ia ke lang ia ha moyofo lang ia ho eki ke lang ia fu moi kakai ko toda ko sione finau tapu ko toda haia pe me ha pai tahawa kai to yare ha taia mo talabu ko ni neongo ene a foto keisi ka ko hanga ko lau ko loto ia tatau ia mo pure anga lalahi e tolu ke fa ano lau mari e pa ko ia ko vahenga taha tolu o ku ia e fefine ko ia ko milika i ka hihivo pe ko milika i ka hihivo oua na e teu i pe ia mei he otu kauwai ki ha taimi whainga ta apeni ke le puke foe he ku hange ko lau o ku toa kai tu e toa ko taimi ko ulere ai ha tangata i he lilei ko ia o ku ne ongo i tono no o ku ne ki afe malolo hua to fitongi ia ko fu ui lahi moni he pa ko ia hange ko lau ko e hua to Amerika i ka hivo fitongi a vei vosa taka a whakamalo ke ni ko ni nana honga lere i mai a ngahi fuka ko eni o ku matu aki fu a whakamalo lahi atu ai poate kai pehe foki ke kakai o whanua i ho mō whataki mai ai ngahi taimi lahi i he tau ngāwe ka o ku iai pe taimi hange ko lau ke tau ke pe kai ke pehe ko viata ka ku iai pe taimi o ku fu to tonu ke fetongi lewa ko uhia ko iwi whakai ngāwe ke hoko atu pe a e tau ngāwe hono whakahoko i he tunga o tau whakamua ke atonga mai ko vava uia matu aki fu tika au pito pe vava uia hange ko ngongo ko ni o mai wa utaki mai ai finga ai taki o koatimi ke ni hanga toho aki e whakaukau ai kau naite ko mei vava kau kai to lava maka moni pe ko hange ko lau ko taimi au mafuri e fata mafana
ko ne piko pe foi ai foi fa o vava u ia o nofo I tori ko ene ilo e vava o e mea ke fai ko ataki tua fa mau to tonu ure lelei pe mo fetari ui aki ku mahino ki vava ta ko mea ni tonu ke na fo wai pe ko to e lava o ku whakatangitangi atua e pare mea mo kabineti kotoa ko na whanga o atu e na whanga ki kau a quantity o whai ai whakatangitangi ka ko hange ko lau mea pangope ko alu ia I tu angalu pe alu atu ia I ngai fu puha ko na mau mai mei tahi e ngai fu puha ko ke ni ko ia o ku alu atu ai whakatangitangi he ko poto mo mama kakai o vava u ia pe ko whamalo atu ai ki vava u taha tahani ma pe mo tahaono e nau kei tu mau ia saya piukala ki tahafa tahani ma ko tom fa paia tahaono ko istaya o tahaono ko seri tu akalau pe ko ia ko tahafitu leva o ku iai a aisa ke hota tau finau na foto u hake ihe wiki kosi ka ko weekend yen o atu ai a etau lisi I hevi afini pe ia ko nima o stahani me nima ono fitu kamata etau whakataha ya ko ia o uhingai e ku huat pi on time ke whamanatu na angalo ia taha ko ui atu hohi ngoa e ko tama hangolau aho ane afi na e hu pehe matapa e whiri a kakai na nau tāpe na toria mo kore kia aglisi. Te nau ngā ue whakataha pia tari aglisi, pe hao aglisi, o rea mai ki kakai, pe hanga he kakai, o tari reo o tangata. Na ane mate aki, ai mea kotoa pe he whanua. O kuna itua I he kakai o whanau ki ono reo, ki o nau reo, o ku fuhu I loto wharea rea, o tari ngahi mea lai. O ku itua I he whakamau anga, o ku itua he talanoa whakavaha pure anga, I whaitu kotoa pe, na e whālute kotoa pe e akilisi. Ko e ahoni, ko hu mai, me he bāwā lau he me tau e neua, ai kau pou I he nau whaamu ke mahino ko hea koa, ai tūkunga o I tau whanonga, mo hala whanonga ke tau wa o I kino me ma, kana e kaito e tatari. Ke hu mai, ai ni ihi koni o whelaulau ka whaimu whakotu, ha poate, ke nau tui e fusu o akilisi, ke fai aki ho tau whatongia, pa koe poate ko ia eni o kunau fai ai tūtuni. Pa koe uhi ko I kai ke mālohi whiunga, ke mau ha tau kei, ko tau fai ai whunga whakapotopoto. Ko pau ke tau tariui, accountability. O ka pau o tau fie hoko, ko ha whakafofonga maae kakai, I he tau e whaa ko ni o kamata ia, I he whiri inove ma. Pea koia ko atu ai afo koe ni, ke mou kamata ai piki mai ki ai. Whataha ai whiawhi show up mai. Pau ke iai e talatala noa, koe uia koe tau ngahi polokalama kempeini, mo tau ngahi ngāue, mo siofak ke tau ngahi polokalama. Foto utu ki he ngāue, ai pure anga o ka pau, e whaiange, ko kau alangi, whaitokonia ki tau tolu, ke tau pure anga, ko tau huatupe, ko tau mau, mo sistemi ngāue, ke whahoko aki ai ngāwe. Koe ke toki o ato tangutu pea, whai ai pea ai whamatala, o iko tau whai ha whai ngā tūtuni, hange koe paka, o nofo taha pe ke tanuhala, o more ko toa whupanga lau miliona ai whonua, I he palani, ta e ngāwe, pea mo ngāwe, ta e palani, koe mea iau whai, koe lere, hange lau, koe taki he kui ai ipo, o alo e kuia nofo I tori, ka e he holo ipo ia, I heni o kore holo ai whalala kakai, ke toi hoko atu e nau kautaha. Pea neongo e nau malo I whakapaanga, whakaiwia ki nau tolu. Ka o I kai ofi ki he iwi, pea moe mafi, o sihova koia, neongo e kaukausi, e tau poate, pea mo hange o ku manu tamaki, o kovi ki he sio mai, ai tuunga whakaata mai mo whakaisino, ka o ku ngingila ki he langi. He o ku mātu aki, hina aki, a hono sipela I atu e tau sea, Ko pau ke hao o ku maaho nima, maaho loto, maaho atamai,
maa sino mo lau maari bia oku lava leva ke kau ihe mei pa te ke hou ki loto o whafufunga e kakai kai ke ko ai fiafia oku tau iai whakatoka ngat ko uhi ko tau ngahi ngā we oku i kai pe maholo holo a hono puke o i kakai i tongan i he korke ni pe mo aisi pe mo whaito kona tapu oku te eki iai mangoi a hono mau whaka ahau pe o ho tau kakai ka koe ngahi mea kotoa ko ini oku mate pe ki ho tau kautaki lolo tonga hange koe whakamatala koe tokotaha koe ia koe na e tukua ki i na ane whao he konteina ai kilo tolu noa mahino pe ki kauporisi a ene vete hia koe mea pe ia e fu paipa o hulo tonga i whare area ma umai ai tala mo whakahanga tonu pia kou wha amangi kauporisi na whakau pe ko hai ha polisi te whalala ki ai ke oange ai information ko ini ka kou tui i kai ke lava ke nau awe hei ilo na ku crop ko toa pehe ku nau anta i minister o ku iai ai fo container na whahapo ka neafi i he whakamatala whalala anga ko iai container balu nau pe hango lau me au wha tarifi e maari he ka paurewa e tufatu a nau yo mo ngahi wahenga whakawhetai he koe whaunga pe ia omi he iki ke haka ki a hata masiwa ka koe whaunga ia ke toa i ata maile rei ma te tau tolu he whiri ai taha totonu ke ni whawhunga i ki taua iai e whamatala whalala anga au pito o kuiai ai tokotaha a minister i loto o ku iai ene container o ku i lolotonga i wafu ko whampeu mamata mai ka polisi ke ku polokalama ko ini ma o whamatala ka ku whenga pe tota ko ni ke malu i ko uia ko ini ngawe o kuiai ai container o mai i hingoa o i totaha maalunga i he pure anga pe ko minister o ku lolotonga tukuia i wafu pe o ku whai e maha malo mo i huu koe whaito o kona tapu eni he ku taofi ke na uo ala ki ai o kai ke whemau ke nau sive container ko ia kau ke tuku i wafu aia koe ngahi whaunga o ku nau whai ai ai whetoho aki o ngahi whaunga ke whai ano whakaatata ai sivi o ngahi nau ko nipa ko ureha to aki eau i he ku polo kalama koe uhi he ukai ke totonuia ke tauhanga o taofi ka koe uhi koe kau ngawe aia kos mahino mai koe kolontini pe mo kastomu o ku taofi ki nau tolu me he container ko eni me hono sivi pe o ala ki ai aia koe tu koe ni information ni ma uhanga ton milot kore mai tota ko ya ke malu yang hono hingoa ka o kune tala mai ke u alupe o kumbo fenga ki tu ko ya pe ko hanga lau o mo hingoa ka ko ato ya uia i programa ko ni pa ka ba mamata mai ha polisi ofa i fonwa pe na ofa mai o ki wafu mahino ka te tau tolu ko loto tahi loto wafu mala e vakapuna o ku ikai motu hono o mai ai pe mana tui ka pau o fai ha fo i lulu tava moha fetuku mai ha ko ken ke la loto fonua ko uhi he tu tai pau pure anga ya ko ni ka hu e patoa o pure anga ko ni motu hui ai a ngahi nga o fai hala ko ni i ho tau fonua ko whakapapa wat hange ko lau ko ngahi shopping ko ni mo ngahi finga ko ni mahalo ko laku ko toa mai pe kimu i ho nau taimi e nau kei i loto ko uhi ko pure anga o amanaki hoko mai o ku tai pau he ui kai ke tau hanga whapapau ko hai e tangutu i he share ka ko whapapau e ka kai ka pau mo ofa i he whanua ko whaunga pe ko tau unu ofa ai taha unu ai kakai ki he puate ai kakai ke nau whiri a kau whafufonga ai kakai e ofa i he kakai mo fatu whala ha pure anga ma ai kakai katoa ko a tim paka tau ataina mo hafua ko nau whakamohe mei uru a e nau ngahi whakaamumu na whakanawa te nau ha ununu ki nau tolu ki he hou eiki o wana a whakaukau hataha a tua pe ko hataha o ikai ke iahane konga eiki e huu ki loto pe e malohi angi i he hou eiki o ka pau te na unuke
ko mo unu pe ki ai o to ho mo uto tu ke ta faki fa hui fo uto ho eki ke nau tataki ki tau tolu i he ngahi polo pare makoni tatau pe o kuhange ko eni ko uhinga ia tau fa amoai kakai o fonua ko tau teu i han ihi teu i whakai loto whakai sino whakai atamai whakalau maari i he malae ako malae o lotu mo malae o politikare ke nau loto lahi whiunga ke tau whaua ha pureanga ko e pureanga ai kakai ko ne pehe kakai o kaua eni awhio hou eki pea moki tau tolu kainanga o e whanua pea koia whamalo atu ka teki mou tolu suti atu e tau ki polo kalama update atu pe e tau whanki i ongo pea koe hange koe lau e kapau te ita i atu ai fo i miaka mea pea koe fo i koe fo i tepi fo ia koia o asia i hingoa ia ka ko hanga pe o whakaaki mo atu ki ka polisi ke nau kataki mo ofa mai i he fofonga o ho tau whanua ke tukua hono whakamaa i ki tu apure anga mo wo ki wafu o fu matoa ki tokanga ki ai tokanga ki tahi tokanga ki mala e wakapuna ke whakasi isi hono luma ki tau toru e tu apure anga i he corruptioni mo e hake uta o e drugs pea koia o ko whaka amuangi ka pau ia polisi o kei whaito tonu mo ofa whanua ko hono whatongia ia ke ne tānake information ko ni ona uo o whakahoko aki ai whatongia information ko ni whalaranga o pito pea koe tūtūni o koe whima o ke na wala ke container ko ia pea koe container ko ia o koe ke loto o koe ke whima o ia he kautaki ke sive container ko ia pea ko ia ko hanga o atu ai whakamatala mo manatu i taimi ko o akirisi ma o ngai whamatala whalaranga o mi me kakai me loto ka koe uhi ko na loto si manawasi ke o mai whai ai taimi nihi whaalawenga tā make tangata iki ka koe ngai whamatala ko mi wharipanga ko toa ia he tangata koe ko supi leo lanu mata ko supi leo lanu mata ko hono foha ni kapeli lanu mata me fika hongo fu fika ko ka tamaki omi ha faka moni talangi a krismo tari hen ka alu ka pau loto to da ko nani omi information o mai faka moni te uha ko ni ala pa kriso faka ka supi leo lanu mata ta ngesu alo talangi ko au supi leo lanu mata ko au o ko wat information pa ka pau na firma o ke o atu anga faka moni te o atu ka to ai ai u tohi risi ti mo bausia mo hafua ke mamata ko talua pe na wa pelula de ko a subio lan mata pa ka tulia nga o pe ko ai ke ha e ka ke umat o firma o ya ke ya ka kai loto la lahi pe mo faito tonu mo ofa fonua ke na ngau e ngai ngau anga takita o ya ke na lava loto lahi o omenga information ni pe na ha mai o talama ye me o hoko ke ilo e ka kai ka tau lava whakalerei ko e polo pare mai ho tau whanua ko i kai ke tau mao ha loto lahi whiunga ke tau whakaha a ngahi mea o koko i ho tau whanua pia koe hangai koe lau lava ia e tau polo kalama koe ki he whia whini tau shortcut i pe koe unga koe ngahi o ngō o atu hangai koe lau tau whama opo opo aki koe tau whataha ai whiafi ka ki ngatai koe wahinga wawa ue o me ripoti pia tau toi sio pe whakamoni i e omi i he ngalu ea ai kore tau mau ai pare mia ke kainga o vavau ke toi omi pe hono pure anga ke hoko atu i he te me wha kahauko e kai ngatai mau e whamatala whalala anga o koutou hiki pe foki pia mo whamatala ko ia ai whenga tau tamate ko ia a se misika i vavau ke ne lava o whalotoa ai kau whafufonga a ki tau tolu koe pia me vavau ke na wafeanga o na utu whataha mo kau whataha. Aia ko wheu i koe uang jai, ha mea o ka ke na whoki mai ke ngai whataha, ko ene tala noa, o ku whai pe a ngā ue ki ai. Ko whoi tarianga maheni pe ia. Ko tarianga maheni pe ai whaka amu mo whai a ngā ue. Ka ko eni, o ku i kai ke mo oni whai ngā tari ko ia, he ku alukehe pe e nau malanga, alukehe pe e nau tari whehu i. Ko nau tari whehu i, o ku kehe au pito ia, me nau whenga ke whakahoholoto mai ki he kakai. Ka os taimi ke hanga he kakai o mahino i au pito. Ai tuunga o ku tau iai i he ao ni hange ko lau. Tau wau tatou ki nowe mau tau osi moho pala au pito pe ki tau tolu. I he mahino i. Ko tui koe hu mai pe koe a e tau kau whafofonga o tau hau whakataha i he kempeini
o mai mo na plani nga o mo mana do ko alu holo ko ni ko mi ko o pe ta ki ta tala be I he a ke nga motu a ia tala I pe ko hu ki loto fe bo fe ko ya ke nga fo o ko ya ni e alu atu ia pe mo komiti ai kakai ai na fai faka mui taha e akilis po hiwa ko pau ke alu ka fafo fonga o talanoa mo kakai o atu mo na plani nga we mo na fogo tu pe ka pau e tari e kakai pe na fili ia ki tau tolu mo tau ka fafo fonga pe ka pau ke na tari pe na fili ia ki na tolu haka kai ke ka o pau ke atakitu e tau ngahi nga we tau ngahi palani mo tau ngahi fakau ke makatu unga meyai ai fili mo fai tu ni ai kakai hange ko lau ko tau ngahi palani mo tau ngahi fakau e whakamakatu unga pe ia mehe loto o e kakai o e whanua pa ko pau ke tau hanga tā e palani mo tau ngahi whakaukau ke alu whataha mo ngahi fie mau viviri ai kakai ka tau lava hoko o pure anga pa ko e taha ia o e tau ngahi programa I he aoni whakamanato atu ka ki moutou ko e hou e ki ko e pāt ke heia I loto ko e kakai ko e pāt ke heia ai ko e pāti e ua pe ko e pure anga e whakamakatu unga ia mei he toofohe e aluai ai pati ai hou eiki o ne hanga o whalere hange ko taimini pe ko pati ai kakai ma ai kakai ka lava o whalere ai pure anga pati pe ia ua nego ne lahi tua o ku hai ko toa pe ia ko pati ko ni utake ai a whatai helu o ku ia e seas pohi wa piven piukala mo hai vua ai ngahi hingoa ko ni o ko lau atu o kuna unofo taha pena tole asenita ke omi halerei ma ai kakai o fonua ko omi halerei ma ai kakai o fonua ko uhinga ia ke ene afio ho e pe mo tu I whakaluku fua I loto ko e koa tim o si mahino au pito a ena o asenita ko o si puaki maia e hesea o e koa tim ke hesea o e puate ai kakai ko kina utoluka e kakato e whakakato ia mei he ho eiki o koe ke whakakato ia mea te ki tau tolu sai koe kau ewa noa ia pe koe kau whiri tau ataina o ku ikai ke iai hanau ase nita ngā au he koe ke la ngā ke apure angaia hafo I sino e taha ko na hau pena tolo tuu he ka funga a o whakasio ke mapelu holo ko whe e ngari I kuna tamte I apito moia koe paka osi matua ki mahino ai mea fua he koe ni o kuna ulolo tonga lere I he taimini pia ka pau o nau whiri haka kai o soin in I he e nau pāti pia mousio o kulotonga whakalere a kia ai hou eiki aini o kutausio koe ki ai pia ku hango lau ko hanga highlight atu ke mou ilo ko ngai pāti ai tua ai a koe pāti ene whau asi e ilo ke lere pia mo kempeini na asi moha toi pāti ke ka koe pāti pe taha o kia ni system ngawe mo ni structure pia mo ene planning ngawe I he visione na e tokaki mai e he helo o politika re akris pohiwa pia moki na utolu I mu ai a latu kefu ko o padelesi o finau amana ki havea ko lankavari ku tokta na amo hai fua a kakai ko malolo na na hanga kaufaki mai a ngahi ngawe ko eni pia mosi kautai ilo tokola e na whakaamu ke atonga mai e ka ko na umore me he moini o ku te eki ai kakato hono whahako whatongi a ka ku tau whakaamuang ko e pure anga ko e te tauhanga whiri te ni hanga whakakato me ako toa pe o ku tau mohe misi ki ai iai ki programa te whakaosi aki a nau tuku atu whoke whika telefoni ke a kere ko rio o whakaamu te ma programa pong o koe programa koe koe ke pe ko whakawhikiki kana e kai ke ne tari e ia ke whaonga e whika telefoni ka kutala noa mai pene pesi pa o si ko ia o koe ke to iaha o ngona ko unga fu ko anga me a ke foto tu te taula ki fe api hai fai ife ko taimi ka ke ko o si fa o si mai e ne programa ana o te ke mau ai anga foto tu ki e ma programa na ai ki amana ke ma tala noa ki ai pe foki e korio I hene programa ane nai e pa ka ke ulava o te tau fiu o ko sio pa programa ka to au kapita pua ko e programa ko nele nai a ha mala o tu tonga pe mo
pa mo pano pa mo lihai me ko sio pe avio ko kiu to nga tu ke na ngahi polo kalama ka ku te sio ke ngai isu na race age hange ko lau o ku tuange pe ku na tau ataina ke ngai me ko tahani ai me na uhi ngai ku hu atu ke polo kalama a kele ko rio ko pe e kele ko rio a hanga ta o le e yang e pui pui le e pui pui ke o ai me a mata oia pusi e pui pui kona i pehe ko e ke rekorio a ko polo kama akrisina ne tala ke kakai e kai kapapulu e kakai ko toa pe pe ha uia ko kai o ku loi ko me ta ki honga fa manato o ko ke i tau tai na be ke rekorio kana ku fenke hu ke fa ton wat ke rekorio na i kai tu o taha ke hawa akrisio talamai tene tufa e ia hakapapulu mo me hala ko talano akrisi ka ma matavai e inu pe ma e kakai e fonua ha vai ma ke na win ko uinga akrisi ka ma aklapsini mo fai hala i he kabineti pe mo kautaki ko lava ia tufa tau pe mono vai ke kakai ai me ako ki fai via ki na to ke na tao o feinga i hanau kapapu si aputo ngai so si pu ngai ngawe i tongan hange ko taimi ko e ki mua o e ke pare mi mo hopo mai ai tu fare wa pare mi ko tu fare wa ne pare mi la ya aputo sai ne ko mataka ko ngai ngawe ke na o mai ke fonua hange ko small industry mo ya pu ngawe ka kai ia la ya aputo ko ha me ko taimi ni hala na fenga akilisia ke ha ke ni faka maa mai ngai mi ako ya mo fa malala ke kakai ke fa fo ki tau tol ke ngai mi ako ya ke tau lava o fa i ya kakai ko tahani fa mo on ko kai ko lahi tahano le ai akilisi ai ongo fa fo nga ha pai ko na tu pe he me time ke time o kore mayange ko tano ka akilisi e ka tangata mo ofa mai o ngā we aia atau kere mo ngā tai lai apito mea ke mau ai ha ai mo uite mo mohe pe mo tolu kai hau pe asia ina ha o tufi e paanga ko ki kakai ko ni nau ape tapaku mo whakatapu o ila kana ki tau siri ni ospea tau ni ma tau ngofu miliare ospea tau fia miliare os tem que estar a fancuri fa to si kage aya talano a akilisi he ngahi principal o fumato aki maolunga abit a hono uhinga o ke uhinga ya ke tau pe ke tau kau ke patoa o teke mo hafua ko uhinga ngaya alugo atava ke tafuna na fa ka tava ke tafuna ko ne patoa pe o ange ai me o fie mau hango ne fa alongi ofisi o kore ke tala ka tamake ai ne palau ai ene ha uai to lai ko yo ma mo ko sio invest ke me fa foi di fa nga mari ko monu ia pe ko ya o ikai uhinga pe he ia hange ko uhinga ko asiata o tau teke e tau tolu ke furu ke ma he ko fonu hia he truck se fonu an ko uhinga me he kautaki pa ko me e fa fanga u ke tau tata ta tolu mo tau ngo furu i he ako pura nga pe loka ngai api ako pura nga pe ama lunga ko uhinga ko manawasi i he ko alo to taki ai tafe mi olunga me kautaki e na honga fafanga tongan age trucks o alua o ke fa na wiki ko osi anga i hotau ka mo pega fafanga fa ki kaure ka bare pe he ako pure anga ke na ulava tila mo ifi marijuana mo trucks mo avua ko mo pehe ko ha me fai ikai ko tau au ha anga ia he kai ke to ia hatonga he ka hau he ko kakai te na liu ka e whakao ngonoa ho tau ka hau ke hoko ko ananga kau kai haa mo puke whakamalo pia koe mea eu tau whenkia ke tao ta ofi pia ka pao ke lava osi ka au lava whakasi isi ka koe tūko ta mini o ku flate whanua ia i he trucks pia au osi whakamoni e ka polisi whakamoni e ka whaiong'ongo whakamoni he kakai whakamoni mai mei mamani pia koe tau ngari vare angāia pia koe uhinga ia u tau whema oe ke tau tu o paini ho tau ngahi numa mo tau ngahi nima
mo whakamama ho tau kakai ke na huanga o iloi ai mea mo ni tau hori ki ai ko tu ko timi taki ai se bista pa mo whatapu ko ki honga ta palasia ka ko o mai a ngahi mea mo oni ko tu ko 5 star o lo tonga fafanga me he pule anga mo mea e feheke aki holo ka business pe he ia I he mau anga o e nau fo I maa o whakalanu lanu o I kai ke nau kei alu I he uho mo kakano o o whafonua hange ko kutala noa o hange ko ta noa akanete ane fiafi o totonu ia ke whakasi isi pe taofi ke hu hataha o business ke ne kau I whare area tau fonua he ko ki fonua si mo vare ka paureva e hu hataha business ia kiloto tene whenga ia ke tau tamate ko ine interest whako I tui ka neongo ia e lava pe o fix ke tau lava o whao hangahi lao ke ne lava puke ko taimini foki mau au pito pe ma o popo pe o kei fatu pe e puranga ko dia ai lao ko siofi pe a kakai masiwa o te kia ke lalanga halao ia ke whakapipiki ke whakatau ke lava puke hifo mo kautama I olunga ke alu ki ngahi tuunga koe whakamau hake koe lau koe tuunga koe o kuia lavu ia pe mono hoa lave ai ko ki to ya me ke na la malava ke kalo ki ai fu mato aki hine hina e ki aki au pito a enaha a tapong mo e fa tapu mato aki kula aho pa ko to lava ia o to kalo me he fa moni I he fa mauia a ngahi mo ni me o to ton ke na ai ki na o ki tori a hange ko lau o ku pehe pe ka pau e taki mai ai kau fai hia ko I olunga kau taki ka ku nau fu matu aki malu au pito I na whenga ke tātāpu ni lalo ke ua na toi lava rea ke olunga pe hange koe lau o ko tatau hange koe tōtaha koe ko awhimi mounga to o ene telefoni mo mea ko toa pe kai ke toi whekau ke asi I he Facebook a pe ta ofi ai pe mo ene live mo ene tau atai hange koe lau ko au ia ko fu fie mau ke tau ai tuaksi I he fonuan ia ki mea ko manatu I hake ai a loto fuga a ke nolo a korio ke ma polo kalama pe ko tali lili na ko na foto ke ma polo kalama ka ko mari ni fa o si pe ko ki pull off me ai pe mai e korio fa o se ne no fo ka wa ko le ia ka matu watu ki maua ko yo vare ta e ako o polo kalama ai pa ko fi fa manato ko korio ko wa sa ta masi manaku naku hu ki ria hona he tahiwa valu ono pe naku osi mai me ria hona I he tahiwa valu hiwa o spe me ria hona pa hu nga fa ka uta o eua o si ta eua ko ya pe alu leo ki ha moa pe mi ha moa ki nusila pe o foki me gon ki tongani o ma wa vai na o se ako pe naku hu pe ka ke lava e ka ya matu ke ne fua ya ko kana ku lava hu e fanki kos no pe taki mahina tolu mahina fia o ako fa o me ki hoku ata mai pe neongo pe o ku fe ai fonga ya ko na ku fo ata kai holo ka ko ke ulava ya talatu ko uhinga eta polo ka mana ku fa kau te alatu mo e ku uhinga yo pe na e palomesia aklis e kai kapapulu e kakai e fonua ke alatu talatu na e te eki to ta palomesia aklis tene tufa hakoloa mahani I whakamaterie. Ko koloa na e whemau e agrisi, ko ene alo tafi e matawai he kune ilo I pau. Ka maa e matawai, e inu e he kakai o whanua a vai o kumaa. Ko uhinga a agrisi, ko uhinga ea na e kakapai o ne ngutu tamurea ki he whare o tui. Ko uhiha ko whaihala o kumaka to unga ia mihono except petari e tui. Hange ko wong. Hange ko Poktonov, hange ko tonga seti he hu mai I he satellite o whakawa e mai I hon o whiwhine ia pilorevu. Hange ko ngai, na tanoa a agrisi I ngai isiu mau inga. He kapau na lava o whafoki mai satellite mo tuanga, satellite ko ni e tong. Ko whakawa pa wat, na miliare pe tongani, pe lava pe e tongani o fua a ngahi mea ko ia. Hange ko tautala noa. Ko wafta anima na foto wai agrisi mohono pure anga ke fai hatala noa ki he koula pe mo maka koloa koni
ange koe lolo o se whakapasi foki mahino hono savea i ngahi kautaha ke France, Australia mo fefua au ki Amerika o ku lahi au pito koula ko siliva ko aione ko pronishe ko hafua i ho tau potahi o hake umea ko ki olunga o show up mai o ku lahi au pito ya na pehe wafta ni mai fare area ko yana nau pehe ko tari kautaha i Amerika ke nau ngawe kai pesete ni mataha nau tol pesete fahiva aki tau tol fonua ma o mehi ngawe ko ni kamana tu ko ni mataha ko fahiva ai lau miliona ki he lolo mo maka koloa mo hafua ki fonua na spasia na ka ke loto ho i ke na kore pe na tolia tuange mo i ha tau tahanima sai ko tuange ke ha kapau ko me ani ma wai a fainga mari fonua tuange ke toi ha wata o ave hango satellite na tonu ke ko fa matala to taha kune i he ba satellite Australia ko tamatonga ni ma ke nof pangasi i ni how ever mai tala mai ko tai tonga ni he na ke ilo na ton ke ia hata ke na fa ha ka ha fu ko palang ko ni na ilo o fo mai ia toutai ia kele tupo pa mo ana tupo ai ko na laiu na kau i he hopo o fo mai ai pe hanga he ngua ko ni o finga ke laisen o mai no anga he ke lava e kai tau pe no ia o laisen ko na ko koloa ia e fonua ko koloa ia pule anga fo tu anga satellite tolu ko ni na hu leva na tolu ia pilorevu o aia pilorevu ke ne tare kita pe hu leva pilorevu o fa kore ene tamai ko tu i fa ia tu po fa o ne tari ia a satellite ke alu o la sheni he kautama ko ni o na lere private ai fu koloa ai fonua o uingai ai polo parema ko ni more ai eta wa tu anga satellite ke kai o kuna hanga na tolo risika ko me ai pure anga ko tui ka pa ho ko mai pure anga ni o ton ki kau eta koloa ko ya no fingai ke tau ke fa foki mai ka ko tala no ko ai to ta ko ni Australia o ka pa na e fakalere he fonua tu anga satellite ko ni e tolo e fa ere ipe ai pepe ia i tongan o vahe pe me ene ke pepe o au ke ne mat ko tau fangi panga tu hau mo tau fangi panga pe o hoko ia ko tau benefiti ka e fakalere ke fonua ia ngahi panga lau miliona ko ni o ka pau na tau ma o tokilisia tu me he pure anga ka neongo ia hange ko lau na tau toki osi hono hopo i ongo pare mia malolo tu iwa no pe mo flechevere i panga o satellite na pehe ko paanga ia ai princess mon kautaha pe toki mahino ai ko paanga ia ai fonua ka na i kai ki firma o ia ke sivire e ko uhi na faga ilo ia e akilis i hono tuunga ko faga fofonga o kakai toki hoko ia o paremia kana ne faga fofonga ia ai kakai meitua i hono tuunga faga fofonga pe ko pehe ko faga ilo ko ia o eke sivire to fai be pule anga na haureva agrisi ki he kau minister o faga ki aki nauto dai ne vai hauila o faga ki aki nauto ko lava hono fatongia ko mahino o kuha o ku tae faga la hono ave faya e ki motolu ha faga ilo oiha oi ongo pare mia malolo au ke pegia agrisi na e kai fai e kau minister ia o aho ko ia ai go nau i koti ha mea e taha ke fai hono fai lo o si fra ma mai bia e fra ma anga hina mo uri e kai ke lava e fa fonga i hono tunga fra fonga o eke civile ai panga ko ni ke fa fonga mai he ko me ai pure anga tonga ke fai ke eke ai civile go ya pa ko ia kai ke lava i he pure anga neongo ha o agriso talat mo ene hela i ngawe ke na faya i faka ilo na ke lava e pure anga pe ko kotin ni ko na tolu na e pure anga tai mo ya o eke silini ko ya ko ha me hoko e na ke na ulo na tolu na no fo pe na to ko fa fala ki tangata iki ke ko me aya ko tala no ko ki ai ya ko me aya fie ma wai ai pote ai kakai he ui kai ke na mamai pe te na wongo i mana wa he ka na ma lo to la fe unga ke na ngau ke
tau I ai fai hala I ho tau fonuani o tatau ai pepe ko hai ka kuna o mao lo to lahi ke tau I fai hala I he fonuani o hange kono tau I drugs ko ke tau kau tatolia pe ko hai o ku ne fetu ku mai mo ha fu ko me ai lao ka ko tau whaka amu ke tau ya ka pau ma watu ko koe pe ko minista pe ko maolunga pe ko taki ya whainga tafaaki ka oku ke mau a lao e whanua I ho whetuku mai e drugs ki he whanuani oku to tonu foki ki alu koe o ngā o e pōpula ka koe hange koe lau koe ai motua ke alu ngā e pōpula koe aku ne efi mai e tau futohi lao pe koe uhinga koe tau tangi o whai pe mehi a te he ikai ke tau lava ta tolu o tau ai whai hala I tau nofo I tua he koe whei lau lahi a ke whai pe ai fōu ia e fōunga o kui kai te fūsai ka te tau lava tau tolu I he loto ai kakai ke ave ho tau kakai tau tuita tau ki he loto I kabineti ka tau lava fufulu e whanua ke maa hina e ki aki pe koe uhinga ia e tau pōpō tā noa pa ko ofatu ki a te ki mou tolu kotoa pe I he ngalo pe ka pe he foki ki tongani I he e tau polo kalama pe neongo koe ki asi mai pe o shortcut atu e tau whanki I polo kalama me tau whanongonongo he fu mato aki mau inga apu ai whakataha ia koe I he whiawhini whataha I he whiawhini ka alo marie o ku tau nei mai pe a pongpong he toa pure lulu pa ka pau e ikai o ku tau mohe tolo rewa ki he lau koe ia ai poate ai whiawhi ki he hoko atu koe uhi hange koe lau koe mahalo koe lihi o ku tuu whailonga whehui taha ua tolu whai wahenga ia e tolu I tongani I tonga tapu ni ia Pea ka pau rewa e alo marie o tau lava pe ki tau tolo hoko atu pea ka pau o ku ikai alo marie o ku hoko atu rewa ke stepu e taha ka hei kai toi ova ia I he wiki ka u tau neimi ai tau kauwhawhunga o atu ia ka tiki motolu ko mau ha ofalahi atu ka tiki motolu whatau ange pe hei kai te tuku ho tau iwi ka ua rewa ko tau pasi I he laini o novema ke tau mau ha pure anga koi pure anga ai kakai ma ai kakai ke nau fatfat fala halerei Ni tau pehe lao pe mo ngahi pachet mo ngahi hoko atu o e tau ngahi fotutu programa ke lerei mai whanua he ko tui ko e whei lau lahi mo te tau whai o ka pau e hiri hono whafoki mai pureanga ni pureanga ko o wakano na e whafoki mai mahalo ki he hongo furutupu e ua furutupu miliona na e whakatotoe mai ke whakakohu aki a ho tau pureanga mo akirisi ko e more ko ni a pureanga mahalo ko au ke fitu ngiau miliona paanga mohe mo ngahi paanga I feitu ke de fonu ta ko mahino nia ko osi maha mo ni pele paia aia ko tau tu ni ko fe lau lahi ko pau te fai I he o mai pau sai be ne o mi esi I ene more ki sai na ta aonga o sai nge pe ke o mi hange ko lau a lau ko a nao mi ko he ne alu pa mo ene fa na mo no family pe me isileri na ku alu ko fonu ka ko foki mai ko maha mo pak o ato e ui au ko hai pe ai ko hai mo hai ka ui au ko mala ka ge ko me ai ta uni ai sai pe ia ka pau na e fa ao e tibi ko e ni pe ko e puranga ko ni o fonu sai pe ke o mai ia pak ka o na amore ia ki ha timi pe ko fonu o na more hange ko more ki sai na pe Te tau auhia ka ngai feitu pe aku hange ko lau o whamalo ki ngai kupu ko toa pe o ku tuu whakataha pe moi kakai ngai kupu I Australia, New Zealand ko Amerika o ku tau nga unu ke tau tuu whakataha ke tau lava o tuu whakataha moi kakai iai pe ngai kehe tau ngai whunga ngā ue mo mea ko toa ka ku lava o tala mama ho tau whanua he tau nga unu ke tau hanga holohoi a ngahi mala konu hoko ko talanoa iuena ko talanoa Australia talanoa New Zealand talanoa Amerika Britania ko talanoa man me Switzerland ai to taha ko I he fai hala ko o ku talanoa feitu ke he ope I he crop ho tau kautaki o ku nau hanga hoa o hiba ka aki pe whakakata aki pe a ui ko Kingdom of Ice pe a ui ko Paradise of Wa pe a ku ha moha o ka jo ira ko ha a whenga a kautam kon te ufi e ha o tau lotonga ngari ware ko ne whaunga pe ko hono veteke pure anga ko eni ka whafoki mai ke kakai ke tau lava whakalerei
pea ke sio whakalere ka kai whanua. Ko koe kuna fo meitua pule anga ka kuiai, ha wahenga whiri kuia ha family, o kuke ofa mo tokoni mai ki ai. Whakapapau I nau whiri, whakahaka ki nau tolu, koe pena ko ia o kutua tuai ai kakai, whataha pea mo komiti ko ia whatai helu, Charles Pohiwa pea mo ne kau kandidati, nau alu ki ai, ka lava ke tau taha. Ka pau ko ha family o ku whiri ke heia, pea moi ha, ka honga talatu, fere au pito ho family. O ku hange o ku toe hua ke pea whiri whao tia I heni, o ku whanongo ia mo kusio he ngai tuaki. Koe pare mia, koe makui wa, koe tāko te kete taha. Ai pare mia lolotonga. Koe huu mai kone tamakoni ko 17, ko hoku fuka inga au pito moia. Lahi au pito hoku ngai family, ka au paka pea au tau ataina pea au lere mai me pati koe pakulere, o kai ke ufiri au ai. O kai ke ufiri, I hakakai o family ke omi ke mau ia tau ngai whalu kufua. Kai mau toki ope mau toki mau mea wha family o whai ai mau talanoa mo mau loto taha ke mea ku mau tolu pe. Ka koe mea koe ke whakalu kufua ko pau ke tau ngā unu ke whakapato pot mo matua tua atamai ke tau whiri hataha ke talanoa hange koni. Te whanga o atu eni makehe mea siaos na pehe tau whanga o to o maa siaos pehe kone mawa hau. Ka koe tau hanga tātolo o mai ai toko taha koe ni iho mau wahenga koe ni o ko rotonga nofo I wahenga fi. Ko Paula Piven Piukala. O teke hua Paula Piven ki Piukala ia ki wharearea. Ko taimi poko na kamata ni ngā unu manga au wha politika re. Tautou nofo I ofisi. Aloange kakai o talange e nau palo pare mamo mea ko pet. Ko tamanu ngau I mea. Ko haa muru mea. Ko mau ki hopo mo haa mo haa ko pet. E rawai o speak on behalf I he totone tangata mo human right. Ma mo tolu, ne? Pea tene hangarewa ia o awe. Me ia ke ahoni, ko hopo ne fia, ko lava e piveni, tai iahi hana whaka ilonga loea pe kwane, matai tohi pe, ko oang hane pine ke loea, o whaka haufi pe, whaka ata. Ko talanoa ko ni, ko talanoa mo oni au pito ia, ko ngahi kere na more he taulahi, na whanongo tānoa pe kia piveni, na whao, pea ku kei lere pe, a ngahi hopo, hange ko lau na pe piveni. Finga ene hopo koni osi he mahina ni kai tuwange mahano taimi ke mana tu ko ya pen uri ia he utapu ia he lao ke hataha ta mau laiseni ke ne eki hapen uri me hataha kone whai hopo mo ualahi ia ka ko uhinga ko ene speak on behalf i tau o patoa pea mo totone tangata mo te mukarati ko ia kone lava o alu o whakafofunga ai kakai masiwa whanua I he whamau anga pea kamata ke whakatonga ia e kauloea mo kau whakamau matala pea kapau o kune lava ia kapau o kune lava fe ai kahu ki wharearea oua ko talatu ko Paula Piven Piukala I he wahenga fitu ko example mo rule motoro ia o me au tau whaamu ke tau hu mo ki wharearea ke tau hanga ke mata pai amu masiva o oua eke ha mea teki nau tonu ka tau whakakau I lerei ko ha e tau mea e whai maa ki nau tolu. Tai milahi ko tala no atu whiohi mo tō tāko ni. Whai ai taimu ki apo ai ke whok. Tala mai fufolo ane ta e ala ka haseni ti lahi. Ko ngā ko ene ngā wen na e ako I hane tamai. Ke maa upene mo ui e te ia pautanga. Iyo sai au bit. Whoki koe ko family. Ka ke sio mai ange ke au me toenga o fu lau wafe pe lau mano lau kilu. O tonga nofo masiva. Ka pau na e ui ko e gike e ako e tawhako akilisi. Ko ha o mea te ke whakasi tua I ai ui ko ia. Ka pau na e ui ko Ka koe ki hanga au ia ta ofi ke whoki. Ta ke sio ange ko alu mo ke sio loto mai ki au. I he ku mui I ho tua. Ko uhi ko whalala na e whai he tangata. I ko rea net a aklis. Ko mea ia ko ilo o papakai ai ka whafufonga motua. I ai pa tala ku moha. Ko rea net aklis pa ilo he ka tamako ia. Mo toka nga ia Piven. Ke oa na amore miho tau whanua. E te ki ai hataha. Tene kei haso ku lau maria mo ku loto mo atamai mo mea ko whakau ki ai. Ka koe taimi o no kone o ku mawheo hea mo toko taha kone. Pea ko osi tala e hono lau maria. Ka pau e more a Piveni me heni koe mahu more ia. Pea ko asa ta masima pe punaka ki fisu tala ki hene ewa. Tuang mai mo a Piveni pau whamatala kone.
ai pare mia malolo fa matala no hoa tama no tuku pe ki no hoa ko ha ni lau fai aki ta kon ko faka malo la ya toki faka papau ipe e pi venia he mahina kon ko si kon na toki hoko e fili fare area ta ko faka malo la ya ke to ta ko ni i ene ofa au fuato i he kakai o fonua ke ne tu mai ke kau fa ta pe mo sa spo hi mo ni i te na kau nga kau mai mo ya i hono fataki o ngawe o ku hange ko lau o wana fa kau hata e hopo mai ke politika re pe ai ma hine hina hono suti pe e suti mai o hine hina ma ai kia te ke hu mai ko ke feitu e a ko i ke uri honi ma pe tafe pupuha pe ai tolo maka i ko he kau whakaanga pe ai whai e ngai mea ke ka ko tangata maka o kune sio pe ki mua ke tau mua fotu o visione o pati ko eni ke fafo ke tonga ki ono kunga lang ia na iai i he kua hiri ae na e whaka amua mo whaka anaua ki ai tu i uruaki na e toki hau a kirisi ke le whaka tau ia ka au te eki ai ke kakato ko kau tangata ko ni o whiri mai ko ni ko whaka papa wat o koe ko hanau alo na tolu ke pe fu ka ko nau alo anau tolu ke na honga whaka kato a ngai ngau i e uhinga matala hange ko tala no ko i whare hopo ko whare hopo o whai agia ai uhinga moe uhinga lerei moe whaka kau pia ko lava e piwe nia taia hane whaka ilonga ki ai pia ko tala mai he ni ngai whaka ilonga ko ia o kune hanga whaka hauwhi kakai mo whafoke kere ai kakai o ku iai e mama whiunga iai kene rea whakalao ma aki tau tolu mo ne whau halao i loto whare area ma ai kakai o whanua whababat ka tiki mo tolu hange koe lau konu mei hoko e ono tau toki update ato a bongbong ai ola e whakataha pe mo ngai mea koni whai ai tala noa ka koe kolo aneu lava tau tata anoa hei whiawhini o whalahe to e tiki mo tolu kakai i heo pe ko ilo ho mo fie kau ngā kau mai mo ki tau tolu ko uhi ko tau ofa ho tau ki mot masiva ta ko ke tupu ia ka pau te tau lava o lo i ke ngila ai fo taia moni o fonua ni ke ngila me ngahi me agoni ko e fua pe nene fua i ma ala ya ka makatunga pe ene ngila me ya koe o ku ke me amai pe me to apure ang mo au o ko fo tu atu i tongani o fat ko mo ngai fofonga ko tau polo kala mai pe me tonga eiki fatau nge pe tau fia ko to pe he fanong ke ngai ngau u tau fai te tau toki mana va pe me tau hope ke turi ke ta he osi anove ma hange ko lau ko e afinima o foi manpuna o ku ya te tau tolu pe ia a ene mate mo ne mo ui ko afinima o tau lalaka ki mua o ku he kakai pe fonua hange lau ia tala noa a paula pehen e kai hao ka kai mo ui ta kawa ki na tolu ko pekia pe kai ke hao ki na tolu pekia ta kawa ki na tolu o mo ui ko tala no fa lau maria ia ka ko tala no ko asia ta ke tau tolu he i kai malava ki mau tolu i tongani o fa hoko ai liliu ta kau mai ai ki mau tolu i muri pe he kai ke lava e ki mau tolu i muri o fai ai liliu ka e kawai aki mau tolu i tongani akieni o ku mau ilo aka kai tau mo whiunga ke ihe e tau tini pe e whakotu atu ia ihe pena. Ko e whiri o ku ao ngai a ke moha. Tokoni mai ai ko mou ngai family he ko mou tolu ai pawa maloi taa. O ku mou laku mai e paanga, o ku mou o mai e ngahi koloa, o ku mou o mai e ngahi tokoni. Ke ngahi family o ku mou ilo i tongani. Ko me a rewa o mou sio ke he pena e o atu ihe wike kaha u. Pea ke mou tala ia ke o mou ngahi family. I he vahenga takitaha o ku mou iai. Ke mou whiri i he tokotaha ko e o ku asi i he pena. Pea e ui ia ko e tākanga a e tau fohe. Pea e ui ia ko e hangeha akau masalu ngā ue. O ku tau lava o ngā ue whakataha. I he uonga taha. Pea mo mauluta e whanua i e tau whiri o whai. Mantui ko whai whiri. Pea ko puri anga ko ni hango lau te ki ula wāwhaka papau i atu.
pe e alu ki se he ma o fu i fa pa anga ia ke toho aki ia ke kakai masiva e he paka o ku ma o e he kotinia a nau he kona tona lo tonga lere pure anga mo akilisi pe fainga ta ke kakai ke na honga fata tala e na ofa tanga ta iki i he malanga i ko ia kai ke na ilo anga himea no ngai saini go wasi he ngai sigi nolo o na os fa ba te na fata la himea me ho i ka kai na ka sio ko na os fa ka ba o ku na fenga ke to a hingoa ko na os fa ba o ku ka ke na tari anga hi na pa mo ngahi ngau na maka tu nga ya diliu ai to hitang ai laka ai ngai me pe he mana tu te ke ka to diliu ka ko ngahi na wen ko fa ta fa ko dis ko ki ta nga ki ko os ta ovia pe fa ta nga ia e ko ti ai ku mahino mai o ku yai anga siginolo o mai o ton ke fai ngofua ke tau tala ai me ko ne foto pe ai poate ka kai o ku tau hanga ha o lulu i fare area i he tau o ato e tohi tangi pa neongo koe ke ha koe ke ongo atu i he taimi ka tau ha whaka ilonga ke he kakai o tau ke nofo mau i ha i he visione mo ngā ue whakalao i he ngahi mea ke tau hanga ha whaka kato aki ai visione o ku tau ha o ku tau pou i a ka whafunga ke he rea mālohi mea mo tu i he mooni fare area siau si toko tahape o ku ne rea ke mooni whakafoki a hea ai paanga omita e totonu koe ki ai ki fare paanga pe a ku ne ha pe o ku ne tu mau i he mea koe o ku tau ha o ku tau ilo o ku i kai ke sai o i kai ke hiki i he patset whakavare fua he tau whanau mo tau hako mo tau whangamongo puna ka o ku ne ha nofo i he mooni pe a koe ngahi sing nolo ia pe mo ngahi wha ilongo whaingo fua apito e tau ha e tau kumi ai kakai pe mo pat mo kautaki o toton ki tau mo ai hange ko lau famalo ata ti motol he ma whainga mari ki tau bavai atu ngahi tala no ko ni pe mi tonga i he fiafin ti tau ki ile pa he ki ai to ki se tau la a pong pe mo ola ko ia o tau fata ha i fiafin o fat ki mo ngai fofonga pe malo mo me mai ka mo me a